Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, bir adam kaçan töşök varıp jatkanda 10 can başlap jatsa, 10 can başlap jatıp anan uşu zikirdi kılsa, Estağfirullahellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve atubu ileyh 3 ile. Uşunu aytıp koysa 10 can başlap jatkandan keyin 3 jol aytıp koysa, jerde bu kança daraktın jalbıragı bolsa oşonçoluk, oşonun sanınçalık soğup жазылат. Kançalık uşu kum var, kumdun sanınçalık soğup жазылат. Jana bul dünyөнü Allah kaçan jaratkan, oşo dünyөнü jaratkan günden tartıp бүгүнкү күнгө чейин канча күн өттү, ошонун санынчалык соғуп жазылат. Төртүнчүсү анын күнөөлөрү океандын көбүгүнчөлүк болсо да бар кечирилет деген. Ушунда дагы 10 жан баштайт. Анан кичине талганда мейли сол жан баш менен жатасыз. Бирок бул зикирлер.